would like to express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister for inviting me to this NPP family for better governance, better development, and more improvement for my constituency. Thank you so much, sir. The Nongstoin constituency expects so much. It is still a backward constituency, not only Nongstoin, the entire West Asia. So we have a higher expectation from you, sir. And we have seen the development activities which have done by the Chief Minister, by this government, for the Nongstoin in the last 5 years, and to be continued since I have joined this party. Aku aruban ay kukulay korban, yai Honorable President, Sir President Johnson, Chief Minister, Kajilong President Jovi, nalu bagi Kongres, kita ubah berkeloy, bersultanan, berkeloy menyerap. Barangnya sekian bagainya dolar sama tuale yang antai kamu asyik nak bentai katalah beli kecuali. Kunjung ay kulay yang Chief Minister senobalan kajing kuat perempuan kecuali kajing pendong perlok kecuali man kepuar kepunya kendong. Bat man bayu bisa balai balai kuat boleh terkawai kepara konsumsi balai bisa perempuan sebar kepala. Ikan tiap kecuali perlok yang apa perkat jangan. Orang Bangladesh siya. Napunta ka Nongstoin konsumsi ngaron kam bang sacrifice lagi. Baca kuno, baca ben hakikat ba karo. Regulation pun sir, ya kejila kecuali ILP Joni Wakamki Bilarong Perlok Sultanat Regulation pun sir kira negara ni Isam Mondal Bakiway ki MLA mengujar kerten iwe ki ex MLA ki perlok sudah kita menyadar dengan Kongres Parti Indonesia. Karena ngasih bawa nama ngasih bawa kerja jin kesan. NPP kerja juk kebagi lagi lalu di Parti Indonesia. Langsung persu masuk kan. Para pelawan kami ke jeli pemerintah. Kami pengalaman perway. Dari presu mengatakan maaf nafi baru. I wish to express my forgiveness to all the press that we can take calls these days. You know, we are open from today onward. You can ask me anything. Why I joined in the NPP. Kuala Bampau yang paroki nongkin council ke NPP. Belasibun bagi aikat kali kecil yang subah kecuali bagi ada lang nota. Yang sekarang kecilon betul macam penjualan ke parti. Banyak menteri berapa lalu dapat ke parti. Banyak pun ulang. Banyak pau seperti itu. Kaya kalau PUI kaya NPP waktu apa basnya, nanti kejinggon kecuni kan terbahar yang di parti. Bahkan jing kuplay kapan? Kada yang ini perlu cuma harga. Kelab maki dengan nama penjual siapa ni parti. Kuplay sibuk baca, kuplay sibuk doktor, dan kelab maki harga dengan nama penjual kami. Bagaimana balai kecil sepi berkabar kerja beliau berkejalan ini kecuni. Aku akan mulai play perlok kita orang kewan Nongstoin. Dan semua bagian itu di perlok tengah kewan Nongstoin. Bersyukur lagi buat kita kampung Nongstoin di kawan. Dengar tu. Ngasuk teman, dalam page ni, sir, the other side NPP, and the other side of Orcos. But today they have come becoming one, enjoying. They are still far now, but they will join together and someday. Kekasukuman, kajimuan kecurahan ni, kadang kita ada berkat ke konstitusi. Kami berkawan ini nak berkat lagi. Yang ia dijadikan di bawah, kat kami isni dinandok, kat kami isni kekam kazam kagam. Nasmo lemah yang lebih kubu balik. Bangan susah kami, bangan sunyi. Ngansu ai akan tahu bangadai opposition nampak balai nak tahu apa ngasloba kalau kepok nak bentar sana kalau tahu memikir kadang kadang tahu kepok sambal ai bikin ben ai bikin keren yang kejiwaan cuma bisno andai hawa kan lo konsumsi don kam ya karoi apa don kambe ya soka. Bakari ka jidon na ngiskan
Idola kami usia, Minister, Deputy Chief Sal, Arlo. Ngayon sekarang bagi jiwan kami kanang pengklaim, ngananglah bagai kecil-kecil berkamba ya kanang stone konsensi. Banyak betul ya district West Kasih ini orang kami. Ngawan kami ini tempat berwin. Ya don't lupa kami tinggal. Kawan dulu semua kot kita ini syok ini perkat pengalaman dan cinta tu nanti. Mengalami lagi penganswa pengawan sini kau piailat punya manage pasal dah. But ketika sur kawan makihi kita sekarang dengan mga sapoy hangay bantay. Deklarasi kaji munjur lang jong kindongit ka, bato kita ba ang sapoy. Ngamla ang bantang norway. Na magkajiwan norway kalong kalaban ng sendiri itu parti. Hari kajiwan lang mo karena pengklaim itu parti, but injekkan, but inanglah menjawab hadi election di bangsa kami. Karena sir, I'll come here to serve for the public and at the same time to serve the party. I'll do my best. I'll do my best. As I've been in the youth congress before, I'll do my best to perform in us and MPP family, to strengthen the family, to work the party, and to make sure that we will win in the 2028. Ang kredit pun, ada yang iskan, bahkan senang kredit berdipres, hari ini badongkam. Harengan semua yang boleh beli dari kalah nak menjadi semua. Pengadon nak ni kaji kesan, pengadon nak kesopan, pengadon orang yang keroi kepa nak kerja kanong story konsumsi. Kumlai sipun, miglang, to play unsur kui.